फलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल दुखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। वहदे के आ यूसुफ गोरा रसितन आया जागा दात वती गोरा वती मात पेत ओ गोश्ते के ब्यायत मिस्रा अगा अल्लाह बुलूटी बेतुर सुलर्जा। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم। او برزا تحت سرا ننداری تنتی وتی ماتو پیت او کب تنت آئیے دیما سجدہا او یوسفا گوشت کے اے منی پیت ہمشنت منی پیسرگی واب مانا بے شک کے منی پروردگارا ای واب راست پیش داش او بے شک کے آیا احسان کت منی سرا وحدے کے منے در کت چکیدا او شمارا آورتی چا گیابانا چا آجی رہا رن کے شیطانا منی او منی براتانی میانا دور دا تگت بے شک کے منی پروردگار ہر چی کے بلوٹی آئیے واسطہ زبریں تدبیر کنو کی ہما وطن مزن دانا او پختکار۔